Abiashara ba magutuni ni bakinyete akurita mbeca ciao cia muko kwandika antu ba gukaria thoko tuko nyuma ya wongere kubwa makarika jawamba gutabarika bariuga bamwe bao ibaingite buru biashara ciao ni untu ceirwe mwanka irathira bakirigara na aria njara ya thirikari onde betite na mbere kunyamarwa ni nyangia Mati Mugambi katumenyithie nkuruki Maniana bagabaga na nkinyampaga cia wagia bokaria thokoni ya magutuni kiriwandia mwembege chigombunge kya mara aringi biashara kiri thokone ya magutuni ndi betiganiritie na gucora kwandika karia botu kenda kwibaigiro karia tiota ekariba magutuni kana na biashara ba magutuni netwegweta tuna kuinyereka guku nene muno nuntu bwamba bula bukwendelea guku okagita ukiga kantu gaku kethira ni kairwe ukirugura ka biashara kanini ukethira ni kairwe twegwatio gatuthurane turi amwe nikenda tumba gucia akiri tumenye ni atia tukaomba gutethania neiba wakwa aria airwe into bionde na akuiwa twaomba kuripota kwa polisi na ewa ombira gututhikiriria nontu ni bejire na bona bula kwa ikwiye na riu gatukulomba ogu polisi yetu yaombire gututetheria ona riu yungane na ati nontu bwa mubango uju twabanga ntuko ye mndi baombe kwirwa bagitutethereria nikenda wamba bula bukwendelea guku bomba kuthira bakiaraniria na ndiki ba ndeto nyuma ya muchemanio ra bakuruthite wa gwitiganiria ndeto eno bariuga barari bakwinywa na mbababu na indi ibetiganiritie na kugwatanira bura bakaomba kurutha ona biashara bale bangi bate muchemanio ni uju mndi nitukulomba na wenyia bulu baombe kweja baungane nati nikenda tumba kulwana mbale uya amba baubonde bakwira bagituya guku tauni eno na nikenda tumba kurondeka tauni yetu ya magutuni kende kulana njirele agirite gutina wamba na kenda nageni baomba kweja tauni yetu na wamba nonto ni wamba butina kubunja milango ni kurugula ibule mtu takali kwae na arugula ukediokera ni kwirwe na kaluma into bila kwenda bibingi agatiga kou kwa hiyo ndo buni butomakitie muno mwanka twaliwa ni wamba bwa murembo kali no murenya omnde tukwarangia mana twana kwina gitumi ya tiene tugerie guceria mikakati ya bula tumba gwikaria ta community na njira ya kwirirwa tukienda kwarania kinya na station yetu ya polisi ira ikaritwe ni bwana Mbiwoti Ndeto ino ciaringi biashara ba thokone ya magutuni iragwatwa mbaru na nkinya gukinywa kirore ichibwa location ya Kierato Catherine Muthoni na ari twegarire na wana biashara ba magutuni ni twariririe kuhusu guswa kuongerera security gwitukira kwandika watchman nikenda baomba gutethania na civil na police kenda tugeria kuinga insecurity kana kuinga amba dokoni kana turanirire ya magutuni kwogu ekariba magutuni kana wana biashara bagwitikaniriria gutethania na tio kwa vyovyote vile nikenda tuona gutiwamba kaire kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbitagwa Mati Mugambi.